Sini Baijalbari High Secondary School sini orang serengai ro orang school fan kiri ni bagi borok pori nani belai kai tung khobjak opolomani Jorao Miya borok Achomsa lama kasulai kai fan sengno marinai ekai orang setinok kiri obonyo not peye ekai Miya Achomsa nuk borok amti kasih teman Jorao jaga pai Sokphaui mana logi nang borok na saka government ni proses ti khai ka nek lenai engka aboni bagai ang nijini puisa bai Miya 15 ta fan paika ka tini kha borok na yapana paika mistri botongo ka tabu school class soldi mani bagai tini thepaya khana phongon mono bong jot classroom thepai klangnai tini o school ni borok nganang jig head mistress ni yago tabu mono ya phari klangjang ebong tini ora keba ma student borok jara kolom nai rok ba biya borok sannai mani ke borok no tini supung klangka ebong seti nogo khanani simi omo tangjang nai mistri rok প্রসাদ করতে আগামীকাল থেকে ওইখানে মানে তারা কাজ করতে আসবো মিস্ত্রিরা সব রেডি হয়ে গেছে সিমেন্ট বালু এইগুলি নিয়ে কালকে কাজ করতে তাদেরকে ইয়ের জন্য একা অবনি বাগিনো ব্লে ব্লেকে হামবাই তাম নেই একা ও স্কুল বিশি কলক মা ম বাই টংখা মচিনি গরম গনাং চিফ মিনিস্টার ব ফাই নাই থাংজাক ম নাহারজাক ও স্কুল Wngkha tabuk 8 কোটি টাকা ni mo tabuk tangjangnai o masano tender nokhnai ebong omo emon ke musangri tangjangnai jeta lama bekhang nahare eka abuni bagbe school managing committee ta school ni chini phringnai je kai head mistress no khoboi jottono sing ora malai le program salai ka bote kai tangjaya eka sing tini omo ya phari mamani bagai o school o 10-15 ta ya farman belai leken bekha tongthogo thinango bo joto school no sing subanan bagai chaitongnai ha Wngkha angkha khlaio andolonja program salaimani bising tino joto samasya sing samadan ma khlainai o asa chini tongo ekai thinango chung tebo subanani o kongno chini uto nar khata.